Hola, buenas tardes. Soy Juan Francisco Vázquez, director general de la compañía Ferrecal, y hoy inauguramos nuestras instalaciones en Boiro. Ferrecal es una empresa con sede social en Santiago de Compostela, nacida en el año 1980, y a día de hoy Boiro es nuestro noveno emplazamiento. Y sí nos convierte en una empresa gallega y al mismo tiempo en un referente en la distribución del sector en Galicia. Es una empresa que dedica el suministro de materiales de ferretería, fontanería, calefacción y climatización. Ya es usual en los últimos años, hemos tenido varias inauguraciones y tenemos la tradicional pulpada con nuestro cliente, con el instalador, con el profesional. Este es el acto de inauguración de nuestra primera apertura en el Barbanza, en la comarca del Barbanza, concretamente en la localidad de Boiro, en la calle Cimadevila número 19. A verdade é que, contentísimos, non, que empresas pois veñan a sentarse a Boiro. A verdade é que, dende que entramos no goberno é o que estamos facendo, non, apostando polo sector empresarial, porque, xa sabes que vos dixen en moitas ocasións que nun pobo onde hai traballo, pois é un pobo vivo, e este é un deles, non? A nova incursión de novas empresas nun sector tan importante que é o suministro, non, de profesionais, sobre todo o sector da construción, da fontanería, da calefacción e todos os suministros de construción, pois son benvidos e sobre todo as sinerxias e os postos de traballo que están creando na propia localidade, e non só na propia localidade, non, sino a nivel comarcal. Creo que somos un municipio e unha comarca moi activa a nivel empresarial, e o que estamos facendo é traballando para que sigamos crecendo e que non dependamos solo pois do sector primario e tamén do sector servicios, non? Eu creo que o estamos facendo ben, e isto é unha mostra do bo facer que estamos facendo, non? Hola, soy Víctor del Pozo, soy el delegado de BASI en Galicia. Hoy estamos aquí en la inauguración de Ferrecal, el noveno centro. Parece ser que es el único distribuidor que abre centros cada año. Muy orgullosos de este nuevo centro aquí en la zona de Barbanza. Nosotros trabajamos desde Ferrecal desde toda la vida y contentos con este nuevo punto de venta bastante importante en esta zona del Barbanza. Hola, son Andrés Bustelo, director de Marketing e Patrocinios do Monbus Obradoiro. Unha empresa que é líder no seu sector e para nós tamén é importante, sobre todo porque ese enfoque que sempre ten hacia os rapaces, hacia a canteira, e non só hacia nosa, sino hacia outros equipos que hai en Santiago, como pode ser o Compostela, o Triatlón Compostela, que fai que empresa e deporte camiñen xuntos, sobre todo algo moi importante, no? Que é esa visión de futuro, no? Hoxe nace un proxecto novo nun local novo para eles, outro máis dentro do mundo de Ferrecal, pero como todo, no? Todo ten un sentido. Ferrecal é unha gran industria, unha gran empresa. Desde logo que para nós é moi importante estar aquí, felicitar a Juan polos seus hitos, ese paso a paso que como todos queremos conseguir, para, sobre todo, chegar a ese objetivo que todos queremos. Eles seguir medrando e nós tamén seguir medrando ca canteira e, obviamente, tamén poder chegar a CB.